نصرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا. يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. Tujuan pelaksanaan dari festival dan syariat ini yang kita laksanakan 2 cabang, yaitu salawat Nabi dan syarhil Quran. Pertama-tama adalah ingin memperbanyak frekuensi pelaksanaan syiar Islam di Kabupaten Aceh Timur, sekaligus memberi kesempatan kepada para peserta yang selama ini kita tahu bahwa di setiap kegiatan keagamaan dilaksanakan salawat seperti pada pelaksanaan Maulid Nabi. Kita tahu bahwa di seluruh kecamatan, di seluruh desa dilaksanakan salawat kepada Nabi. Untuk memberi motivasi, memberi kesempatan, memberi sharing, ya, perbandingan satu sama lain ke arah yang lebih bagus, maka Dinas Syariat Islam berkepentingan untuk melakukan kegiatan yang semacam ini, sekaligus mempersiapkan tim yang nantinya akan kita kirim ke tingkat provinsi. Kegiatan ini sebagaimana kita sudah lihat bersama, terlaksanakan selama 2 hari. 1 hari kita lakukan pelaksanaan penyisihan, dan di hari kedua adalah pelaksanaan final, dan insya Allah pada hari ini Dewan Juri telah memutuskan siapa yang berhak, yang memperoleh nilai terbaik menjadi juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing bidang perlombaan. Cabang yang kita perlombakan ada 2, yaitu cabang salawat Nabi, dan yang kedua cabang syarhil Quran. Insya Allah kita berharap dengan adanya festival syiar ini menjadi menarik, ya, menjadi motivasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Timur untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada para pemuda, khususnya yang Muslim tentunya, untuk melakukan inovasi kegiatan salawat Nabi dan syarhil Quran. Yang kita tahu bersama, kalau syarhil Quran itu memang diperlombakan pada event MTQ di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, serta tingkat nasional. Mudah-mudahan ini menjadi awal
dari sebuah pembinaan untuk mencapai sukses pada event-event yang akan datang. Insya Allah pelaksanaan ini sengaja kita kemas ya bersamaan dengan hari ulang tahun Kabupaten Aceh Timur yang ke-63, dengan maksud bahwa syariat Islam ikut berpartisipasi penuh di bidangnya, sebagaimana juga instansi yang lain dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Kabupaten Aceh Timur yang ke-63. Terima kasih. Aceh Timur beres! قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Juri Festival Dakwah dan Syiar Islam Kabupaten Aceh Timur tahun 2019. Perolehan juara 1, 2, dan 3 dan perlombaan Festival Dakwah dan Syiar Islam Kabupaten Aceh Timur tahun 2019. 1. Cabang Syarhil Quran. Juara 1 jatuh kepada pemegang nomor peserta 02 dengan jumlah nilai 90, utusan Kecamatan Birem Bayun. Juara kedua dengan jumlah nilai 84,5 jatuh kepada pemegang nomor peserta 01, utusan Kecamatan Rantau Selamat. Juara 3 dengan jumlah nilai 62 jatuh kepada pemegang nomor peserta 03, utusan Kecamatan Serbajadi. 2 Rumawi, cabang Salawat Nabi. Sebagai juara pertama dengan jumlah nilai 96,5 jatuh kepada pemegang nomor peserta 03, utusan Kecamatan Rantau Perlak. Sebagai juara 2 jumlah nilai 95,5 jatuh kepada pemegang nomor peserta 01, utusan Kecamatan Idi Raya. Juara 3 jumlah nilai 93 jatuh kepada pemegang nomor peserta 02, utusan Kecamatan Salam alaika ya Habib, salam alaika.